Taring on lopsin sumbat chera. Lopsi meandila gender. Gender lana harang pomo le jans. Pomo hidi kasa. Me manda matre kitin so janche. Dina thambudi. Rahul and his father are males. Sunita and her mother are females. Ra. Da Rahul da korangi palaniga kare pures males le. Ra. The males le the pulana kala pola chomiro. Ra. Sunita and her mother are females. The Sunita da morangi amlaniga kare mores. Da delayagosh tananzu yimajangyo tsama tuyerta. Rahul and his father lan mini roa. And re ladi kachere art pichi ora kalan mini roa. Chezan tangdan and art pichi and males chira. Dinashi Sunita and her mother are Laura and females. Are the kachinere Sunita da her mother mini chira. Dus chinas sama shipsashin sometime. Tanda ningadla hare lopsendinala podomola ya mi lolo yoro adishie to dance. Tango di kartota di nedun tozo di nouns can be of 4 genders. Minsi zosra can be lana yungchogores. Karinala 4 genders. Pomola ni yewa shinana yungchogores. Then karlana tango di masculine. Masculine lana male nouns. Ra pogi meanche. Bena man, boy, king, prince, lion, drake. Ra konsangmalo ani pogi me, pogi me ra. Manda i pol meanche. Then feminine. Feminine lana female nouns chate ra. Diche. The male the female led sama kachade genzi do chate ra. The masculine the feminine led minzi do chate ra. Disara. Tadinal pekardo women, girl, lioness, princess, duck. Duck pomoda, duck podla, drake laitwa. Vegeti samsra. Then neutral. Neutral lana non-living things. Non lana gacho dengorda. And living lana chidang leaf lana dewada chorwala korwa. Tadanda living lana chore yukyo mi symbol ko chorwa. Yani that's the doctor hare simjen dende yidlela chora. That non-living lana gachorwa. Ani sim making la chore. Rather digila. I mean because so making the digi chala la kokores neutral lana ra. Chidang neutral la sit kan lare pomoniga making roj la ko choya chora. Pena, pencil, chair, tree, school. That is all. Once pomodo samtang umewa kokoranita yawachina chusha. Konzola yawache mi gyutrwa. Then common larwa. Common ladi takadang zo common nouns lajwa. Didi kare chidang la korwa. Chidang yiming lad. Tatanda la pomod niga la kochwa ygyuro la kochwa sarwa. Kaladu refer to both male and female nouns. Di kar refer lana tuemba ra. Karila tuendongore common ladi nigala ra. Both nigala. Kare nigala male and female nouns. Poda mo niga yimi la tuendongore ra. Da minchigi poda mo nigala kochuru edidi yorwaspena baby, friend, student, neighbor, doctor, cousin. Ra. The baby lana puguchujula zo poda mo nigala kochuru. Di common chiyung chater. The ne friend chopolana that answer the pebana chopo chomola ni rada. Dina chigele hazadi injina friend lana nigar kochurwa. The ne student lana loptuche put of muniga yumcho. Neighbor lana kimseche. Doctor lana amjilache. The ne cousin lana dilaranzuki. Da punche laure. Ra punche di edirta. Susugi palamachi ra. Palamagi jujuta ajakari kyo dinzogi puutla. Radas dindijla kazilai ra. Didisa seoja sans. Ra. Tanganzo nenga kare hako gore ale mi segi karlorda living thing lara. Living things lana so you can remanche la pomo yewe kyuch. Die kashela
니가 라 고야 교지 라데 데셈라 샤체 다 당부 딩은 소 그냥 같이 신신체 다 소설 타니서 와요나 셈발 샤기 도로와 메일스 레드 알레 폴레이다 피메일스 라나 몰레이다 달라 디체 남기간 안한테 풍쇼도 지게가 폼도 지경고에 디sambal라 수수기 디장고도 포모카리메 디가슬라 엠다 에플란 장에 리르 라 망체기 메일 간자티에 리마르다 female and kanzati limar m da f lan nemelir tielir di khalden wore sus m lana male poche f lana kalore female di kupji yi sam di cherda ra de sus jema thongor wa di taji dine exercise 1 di ra jongdar thangbo di write the names of the animals in the box in the correct columns on the next page tishoas kari means tishoas sugimi 던로든 소기 미 티쇼스 카나라 디나 예페라 트십시나 예페기 던로든 조 미디 아니 카나티오레 콜럼 디워드나 티쇼스 쇼당 지마디나 dak di khochwache khok di chade pholaleyo tigress ledi di kaza tarwa taise rasi mara taise tagi pomolakche lion na sengi pholche bull na langol kura goose lana tanda di chung ngamba dawjuwa gerin butush ta onzo ri dawjuwa di polako yusams mer lana tagi molako doche wexel lana kach ya tembaji disho okay dene ta onzo nema tagi de na pichi ha kotrwa ale wexel lana fox gi pomolako yusra ta column ni do masculine feminine masculine na po feminine na mola kotora the tiger tigress gender ra gender ani khare dina khare re gender gender lana dirtoa Karlasta dinala tigress de inji marwa merlana tai morwa gender lana kare ale gonda dirshi goose lana ro pomorda das di chati morshra di podla gender le da gender ani gender isata gender ra gender di goose chate ra cow di female che koi podile kare bull che lioness di lion che horse di mare che drake di karsa thangi duck che cock di hen ra cock lana chadim pol chat ra ne fox vixen le chat ta vixen lana the wamu mola kotu da then you di place the nouns in the box in the correct columns then place lana tanda la shawl kota chatsirta chidam place lana sajarwa tanda la shawl kotu means in jo mean kaza di box na yepe means in jo ani column d na la shasho has ra ta dina knees lana chamulai ra ta chamula chumin so su chuju da ajagi pomo ra dene si lana gyatso ani san lana pula kotu ra ta so pule pamaji pudla san le ra hostess lana di kundre sungi pomo la kotu ra dene bride lana bride and groom later that the bride lana pomo namala la yusams bride no namadla kodo book lana thepche guest lana kare ngonso yi kundreche child lana puche brother lana pengyapu sister lana pengyapu mo host lana kundresu gi puche dene doctor lana amchi daughter lana pomo pen lana new che ra bus lana chiju langkor principal lapchi che road lana lamga singer lana
shetanke chera ani shetanke de nigal kotora nephew lana kogi toksho terta pomo pudla koto ta susu juju ajagi pudla ra ani bridegroom lana dila user pudla ko user mabala homira bridegroom resha dirisa dadina yachi ata masculine dina cheche feminine de delachi common lana puda pomoniga la koya yu means yura neutral lana non living things ra so me yu chala ta ngo putin ra ta giling de yachi tu sara thanda ha ko ra then somebody change the gender of the nouns in color and rewrite the sentences tangi ngani di gender na loarda tangi di karsa di chadi gi podla khala do gender la nota gender di kewa hausa di gender la nota pomodi change the gender of the nouns in color and rewrite the sentences yuatang shoas kare pomo yuatang shoas means it chanda na yobe means it sogi ani pomo yewa chi shoas yewa mata yuatang shoas kisi chanda na de puina pomo na gyuret ra ani tsiru di kya chi shoas pena my brother is an intelligent boy Leila my sister is an intelligent girl the king and the princess went into the forest the queen and the prince went into the forest right? The mare was in the field, the horse is in the field, was in the field. The lion growled at the tiger, the lion is growled at the tigress. Rather, yela thakura. Aunt lana, sumuda aninigal kura, the uncle chatura, niece the nephew chatura, son the daughter chatura, man the woman. So just that.